Hello gagaya manipud man kanikab sa Juana sa napud no nagan dakin kapadasan iti may patanga-tanga drama ita. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay ni Harriet Bumakas dita Kalinga, Rolando Guerrero, kani John Estalapi dita Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunani kabsat Juana, dear manang biyanang, may papani ti kabsat mi ti pagtarayan to istoryak. Inlaklakay ti kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek, adalat na mading aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan ni Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa tisang nga ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang arod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ay, in-enjoy ak pa lang. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na, kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo, gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo, agsubliak nga rin ijay. Balay ti kumpare ka. Di da kakayat ijayon. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit? Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na angos na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidang Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaan. Inunaan nagtumad namin iti na niya pare mo lang. Sa kumata asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ijay kalapaw na Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day jakab sa Juana. Sipod pa'y iday kastan taramid na. Imbag ano saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mang kurso na dakon kwa na. Sapay umanaram no kasjay anak kainom. Itaalakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no iti tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin Nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na diyang uncle mo. Naimbag kumaano'y sulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Ano saan, ang mga nuan yan tinapasama kini Uncle. Ay ko, jakbat may mulagat ang dagat imatak. Ay ko. Anya nga may tinararamid yung aya Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak ka ni uncle mo.
Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan ko na. Ti mata. Itay pa lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam di nakmadangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sabayan. Tumakder kayo dito ng kal, ta agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan ko na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga ron nanang. Diyak mo't tan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa eh. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo't tan kal. Nagsagit na dyan ako. Kakapisutak. Matayag sa mater manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapugsat sa matan di angas ko. Di yo itulok uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka rin to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado kaya alangit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayo di makaamoy di bangkag ko wine. Ada pedo akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa'y amatay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay so ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbatin jay dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba nagijay ka anakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo, itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa'y tibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman nak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo lang ti madmadlaw ko. Nga anya nanang. Manipod idinakaruar ni uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom.
Saaden amap-mapan ijay istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saan nga di ayan da tatamulo ti papanan na? Ijay simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan ni uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kan Dona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayo nang itindakas nga aramin tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad nang itinakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam, kabagis. Agurigon kan samat. Ay, wana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya, Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. nay, apay ngaya pagkidumunda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay ti kaskasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagais. Mga kasabamot tan. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uling. Ayan yung ngay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kwana. Dinakpanawan Manang. Manang Uling! Di kay pemot nakaluto na nan. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaba ni uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan kan kuana. Tamangan noan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, uncle. Angam kindi, maragsakan ak ta nagbalbaliway. Nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa, iti mabari na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, uncle. Indak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo kaanakan. Adun sa ti bisita da ita, uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaan ng timapan ijay, uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Diyak kaya't ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Kanadaman agtatakaw ditoy. Agbalbaliw kan.
Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken nadaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadatsismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mo, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka, agtatakaw ka, hold upper ka, Amo, isasabag. amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapay lang sumandang dita. Lugumandakan. Lugumandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. May kayo ka kano. Lugumantay lang ang kalangay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iji balay da tatamulo. Apay, anyaman ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasid pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangaruda na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ay, ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakas tao'y. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublian dagiti bisyom. Ay na, huwain manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simbango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Nadaulan ti arak ti bagi tayo. Usaran tayo kuma ti bagi tayo pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Tilalablabi naman paray. Makaiso makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpada talakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak, pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog diti pala ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangiparit anak ko. O kasta, adan nobyam. Wanang kal, kahit anyat planom. Ikasarambon, tinobyam. Wan ko maangkal, ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyer ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Oray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana,
Di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasarda pa nga umuna sadang to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Kan agbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah, apay ka di, uncle? World song na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya manggag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo nang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantay nga rudan. Ayan, nagitaan na yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapag na. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atan luti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabaling, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin matlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaungat mat na maminsan. Ta nalabas mat ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumaner mon. Ure ko man, no di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, agda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay man ti balay. Nakadunto man ang madildilaw nan. Baybayan yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam niyo, anak ko. Kapoy ti panagbalbaliw ti kabsat ko, ado ti gimura ken kuana. Ta overacting kanono daduma. Nga muray no kasta maragsa kanak. Ta ini dyan nan dagiti bisyo nakat saanan nga agpapanawa iti barangay ni. Alakastan, tigayam mo, Juana. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo. God bless. Ititonggal maysa. Hello, nagkapo kani pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan. Tintay drama ita. Ngamsakbay na, makablawang pa ni Ma'am Lucy Rivera dito USA, ni Rosie Ligaspi, kan amin na Ligaspi family dito Umingan Pangasinan, kan ni Rosie Dakayanan, dita Mayantok, Tarlac. Kastiman, tikunani pagayam Frida.
Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, ngam awa nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Ngam oray maminano lukwanda saan latangag naknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti inami ang makipagnaad kadakwada ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Ah, anyat ko ak ijay syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo am-amu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites, nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko dito'y probinsya. Taam-amok amin a kaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak dito'y. Agawid kay tumatlaeng, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Ngay kuyog mo ni nanang ijay syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang ano, sumarampiting tuman ijayan. apay ang masapo lang mabantayan. Katsanmat nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak, idikin ni kaloy nga asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da jakaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namatimot ni nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang. Apay di mo imbagbaga ngay manang. Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana balay ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso abantayam ni nanang iji syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang iji unag tibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da, nanang. Why, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod a kaaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira na lang siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Ita lang amin makita na kayo. Crush na ko Nagpigka ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam day ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta. Saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat pa nagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagi ti agkras kanyak. Dalin, apay saan na malambin ni nanang? Nagkikiti na kiti susuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandani na balkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa na. Naka-lipstick pa nga oray at dalang dito unag ti balay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bay am, takasaritak tumanan. Una na ta kababain. Kit-kita na kiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya, nalabas mo ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na. Nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit.
Kan pasaray agpayub-yubay. Ala, tabagbaga akto. Ah, dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Dahil kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisum ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Ay, Ha? Naghay! Hello! Kaya't mo ti pandisal, isaw-saw mo di takapem. anda kaya ading. Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nak dita, tayalaan ka iti pandisal. Oh, adto iti pandisal, manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandesal. Pensyonado kan siya, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day ta igam yo, naka-paper bag. Ay, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpangin, nagpudot. Ala, nakalamlamin. Napudot ko na yo. Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod jacket Malamagan kayo. Saan? Dagaang na nga ro. Kastoy kaon. Dahiti, Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituin. Kastoy tilibangan mi ije probinsya. Maburi nga ngamin nga agigyan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. Dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nagmangalay ti baso kan tanom. Agawid kan, Berna. Labin. Mabuti nga kagawid. Ang mga adramang gamat kanyak iti dalan ko. Asidig mo ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Alia, sigurado ka? Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Ha? Nagturugan nyo itirabiin nanang. Napuyatan na kanangururay kada kayo. Tinagdandanag da. Ay, pasensya ka anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inarum nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami bat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binakitang kini ayat. Anya? Anya day tang ibagbagayaw? Basta didaklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem laang ano kasta tararamidan na. Amang ano mang ibabain ni nanang dita. Umay ka man manang?
Tasika ti mangyawid ken kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga ron to, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid, awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Jak kaya ti agawid, dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo nanang. Tapag sublikon ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo tapresko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid, kadyak nga rod kayat. Apay, adda di yung mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda, kat ni Dario dayta. No papanawan dak dito balayaw dalain, ukilaang. Tadamutan na kasagana a pagakarak. Agdin na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadi pala nagnakami tinapasamak kada kayo iji probinsya. Sa bali ide, sa bali mo't ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu pala iti dayjay alakay, makidan na kayon ken kwa na? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na, ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo, ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kas ka rin na dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kung di tabalay ti anak ko, Dario. Isu nga agnaeda kung di ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakayaber na. Nagloko kan? Katuan mait, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga na ti Bartok tanay jay. Sika talaga. Kahit anyangay, agnaegtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag tu pa'y adito'y bagik berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito'y kawis ko. Dituya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamukha. Awanan, naulaw ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat daytoy nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adapay lagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigod na kasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan dalabasit. Ay na, makiligadagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kastigayam ti ugali na. Ay na, uray kasano ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga madlaan na pudno ko ni nanang. Ta pagkasaran tayo idan. Anya? Bakit kanila kay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di umbeng, ti adda karbangan na agkasara. Pati bakit kanila kay Alang arod, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, kawan amok dita. Ha? Ay na, bakit kanlakay kamen? Saanan ang masapul ta kasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, tas makita da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapod no ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya
Aday ta awid-awid ibagbaga mo, chika, dalin. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat itisidong ni Daryaw. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema Daryaw. Makitinulong ak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabit lang, umawag na iti amok. Panawan kayo biin. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya saan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, di kayat ko asawan. Agawin kaki din dalin. Saan da kami napakibiyangan ka ni Daryaw? Tanataangan kami. Ang moment yan aramidan may. Agaw ang Berna, aging pakikanta sumangputan na iti amok. Ha? Amom nga. Nagitagim pala dito pagkirkirti karak Kirti karak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan dito, naamangan no pagong kandak kat ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta. Awan na relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan na pasama ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan ti rumbay ngay kamat mo kanyak. Ag-prince talatan. Aniya? Alaan darasem. Aging pakikan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunakman no diyo kaya ti agawid din. Manangal lilaw magayam da ya Daryaw. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat yun yung mga ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko numalagip ko ti inaramid da ya Daryaw. Alang nga rod ta itulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrobot kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon arman dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan uray ti buok ko. Putdekaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputod na. Sanay, takalbuak mulangan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, abi na yun. Hey, kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay la kuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan iti bagina. Isabi nan taya ka na imbag. Tanagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamanwa bulan. Nakalipat matlang ni nanang kat nagsubling ni ti sigod. Ti kinaganay kay na. Alakastan ti pagayam mo, Frida. Ala gagayan ti tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan. Didi drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless! Hello gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Long time no hear, long time no see. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayong ason, saan napud no anagan.
Ngamsakbay na, kablawan te pay ni Lovelyn P. Benito, ni Ros Lily Dita Bugyas Benguet, ni Esther Draculan, ni Kabsat Maria Fe de la Cruz, Dita Kabangan Sambales. Kastimanti ko na ni Pagayam Ason, Dirma ng Biyanang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pay drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kabsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel me. Impalastog dati kadat anak day ja abroad, amang ipawpawit kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanam. Bawal ti karne, napgad, nasamait, kanda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit akanam. Day taket ti jak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakitam nga raw na napigsakan atam no pagawidin datan. Di ka aglulupaw. Wala, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan dagiti nurse. Bagkatan ta dextrose mount. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. May sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta ang dananang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, adadan ijay balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayan pala ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kantanan da. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad addadamot. Un nga ron, iso amasapol ang mabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom ditan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mo't titaba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat may akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat may asidain. Ay na, kasana no agsakit kayo manan. Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mga lakamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanon niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itman na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kayat mau, sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No, mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang natulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. Iso ano kayat mo ti may libre. Sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit. Papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan.
Basta inta manganan. Kalpasan na. Inta agpaparlor. Tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen ni Flavio. Libre pa'y. Ay, di na matagmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padasam ti mapantakaratsyan ka manan, liroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo ka bagays. Bulbulong mat. Aywan, kabagis. Nateng dagitoy. Inalak ijay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patyam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no dakam ikanilakay ko Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan da kayo matla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka amarigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain, maray. Gimatang kami, ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga di kwartaming agasawa. Sabali mo ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pare liroy. Uwan kanaimbag ko nam ta purinar, tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din sa mo nagaw-awid di anak yun. Uwan tamakumikom da nga kasawa. Ay, way, anyat orasan. Ay, alaw naman kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilom ay, way, baro talaga. Binulan baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo, may. Ag-expire nga raw na iti taraon ngay pau-pau iti anak may. Ta di mimat kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yo, ano di yung kabaalan akanan pare? Ay, way, ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apayan gay. Ibaga, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ana, sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Taray na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang ya panakken kalakay. Nagina ti mabayadan ditoy. Uray lang ina. Ta si kasfundak mo't anaimbag dikaw Isu nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ka edi abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay.
maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparait. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan dito yung ospital, nanang. Apay nga min adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumadaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bilmay. Kadya kabsat mo, mat. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan, nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kabay. Alaman, nung ma-hospital kabay, jay kabsat mo ti aggastaus. Kan amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki nagwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irwaryo dito yung ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat magtan, manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tamangan no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y manlaang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya ka, manang. Nujak mapagganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng-ganda nanang tentatang. Makaungot da no tubngarot ida. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan ason. Sige nga rod, mangkita ak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay wan, imbagaanan day ta kadakabay. Okay. O kailangan ka na kayo kanibayaw no siya ti kadwayo kabagis. Ay kitwan tanalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, da sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglaba, kanagluto ti kananyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw kabagays. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaw. Nakaluto ako. Ay, itayak pala mabising. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagays. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya, Ah, apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. kasano pumigsa kami ngay, no kastaman, ti pakpakan mo ka na kami bayaw. Pasensya kayo. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan niyo. Tapno maliklikan ti paragsagit yo. Uray agsakit ka bay. Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital bay. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Leia gastusin bay. Iso nga oray kanan mi amin na kayak mi akanan, nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpaagas may bayaw. Pumadaw ka lang nga no kontra ti kayak bay. Ay ha. Hala. Makamo kayo nga ron. No papanawan dak. Sige Pumanawak kabagis. Hey, makapawang ganas. Ala, ang rubat tata, intamangan itirwar bakait. Itag sila ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tanti, pasango na ka data. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne
Hello, kanakan. Pasensya ka. Tsak maanusan ti ugali na itinadakal mo. Kan may sa, pinapanaw dakmat, isa pimanaw ako na. Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Ha? Kaduwam ti asawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle. Si Siak lang nagawid. Aya, alakit agandan ka nga ron iti biyahem, kanakan. Indak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak magta, agpa-check apak mag. Oras siya maulawak. Mabitla ang garaw tawagak dyanak ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pala ti kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro din tan agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Ada libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanen, tapno libre ti check up kan agasyo, ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang, sapay agawi dun iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din, ha? Nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan dahil siya ay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, anda ka. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Kandak, taiti o nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklay, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalakayam na dyan lalaki. Nanuna yan. Nabayagan nga na aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak, tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho kijay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, iso aman jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas ti kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa ko na ti agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karoon bakit? Kumaro man ang tisakit ti siyan ka. Kan maulaw ako lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ha? Mala, ni ason pa lang timang kuyog ka na kayo. Tay nak gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka, no naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit kan ka. Why na, son? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, Mike, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tiringat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba, iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, baybayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnosin yun ti bagbagiyo.
Kakuyugon kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kay mabalin abay-bayan. Pat ganda kayo, mahit nga anak me. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita, bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da, tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin, ijetsendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, di tan tinagpatingkan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Hello kada kayo amin, at timanan ti gayam yo, amang kapkaplaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin, ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo, Felisan apudpud na nagan, tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Jason Oracion, ni Lucy Rivera and family di Tabanggar, kani Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli, dear manang biyanang, nalakangag pungpungtot ti kapsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan. Basit ladi na magustuhan agungat adagos, kat makiapa adagosan. Kanayon ko matabagbagaan, tadyak kaya tamakiapa ti kapsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, makan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen napsuga kon. Namin adu akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din? Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita niyo ba basit ni? At nakaaruba yung amadistorbo. Ay sus, agunget manday takaaruba tayo mare. Abay, di mo inayaban aya. Inayabak Mari, ngam di mat imay. Tas kayo tunod nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayo. Ngayon, aghanda-handa kayo pa lang amin. Nariwawa kayo. Ayaw na yun day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit ayan. Noon alpas kayo anangan, agawit kayo. Di kayo aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, Mari. Ay, ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe matdayjay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbang. Aglablabas na dyan lakay. Hinton pan, inik ka ako, nay. Ay, saan agparbang ka, tapno di ka mailawaan. Grabe ter aramidin na. Amo na birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpaskan ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kaskan kwa na. Ta saan makaaw-awat day dya akaaruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stap no saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta ka aramid da kita kaaruba ngay. Awan papayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga raramidan da ti kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mo, to'y sular mo. Tapno awan makastrek nga agiwara, Saldo. Ay!
Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo, tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Asino ko matagiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura kadagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Dukon day Tata Saldo. Kinuwara naman tanda gito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya na jay bakay? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni jay? Ay, jak mo Ngamsan mo tarimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day jay alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo't tanti pabasulan na. Ala, bilinim lang tanda kiti anak ta. Asaan da mapan iti paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, marimilan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ayawanan, kumabawan to'y kumare, mare. Oh! Di ka man kumanatawa, lumabas dito paraanga. Ha? Asino ti katatawa nyo? Siya! Ala, saan Tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas di namin yun. Agsinata dito yan mare. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Apay atunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka aruba. Awan pa'y limpyo ka aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay ngami nga da ka arubak dito'y. Awan mat iti ka arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May maya ti awan ka aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay maw di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti ka aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da kung maapakibagaya? Naglalaingan dan. Si kamat laan ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasadumat nga men. Basit laabanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulang titulong ti ure asino. Ada pensyon ko apaggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karuba, okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko, no awan ta kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da dya kabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Leo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Ala, di mon guraan dya Uncle mo anak ko. Awatan tayo latan takas dya ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ni Tata Saldo mat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sika na, mabutang nga. Ay, Tata Saldo, papanan niyaw. Apay nga pilay-pilay kayo. Adan sa matrik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Diyak kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Di ta kayon? Ala,
Naggayad jay libi na apimanaw, mare. Tuwan nga ron. Ay, oo na yan. Sa bali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw eh. Si Gamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, Wine, Ipag, Feli. Ta manipod na tayo dahil nila kayo mo akabagis ka. Jak menten imay. Ta awan menten na di kabagis ko apas-pas syarik ni taoy. Ngam ita, at darason, isong ay maya. Kat no mabalain, makipagnainak pa lang ni ti balay mo, Ipag. Tagbiro ka kiti customer ko di taoy. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo ti kasta trabaho, makamannog. Ah, kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Uno, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak, Ipag, tapno makaadu ak iti customer. Ah, kat ala abayaw. Makaammo ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga uri lakaya na niya, nanang. Una, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga rod, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga uri lakayan. Wen, tay di ka ubingan na. Ado, ti agkursunada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaro, nanang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Ang pamasahe ka. Ha? Ay, asino ko ay tayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si Katay Kabsan tayo di bayaw ko at Tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga ron. Nabayagan nga birbiro kak itimang masahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala. Salda. Siyak mat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, Los, himala. Apay, Marimila. Kita dyan na ungat akarubat ah. Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang nagkungag kanta day talakay. Ayunan niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya. Ang mga ano na may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaid mo iti balay na. Wan nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na itinatao nga da nagkinaawatan mi kani Ipag Feli. Kagura ka ng ganda ita. Ay, no basta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't salda. Itaan niya agapungay mak. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitwa na. Thank you nga roda. No, kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag-party Ag-birthday Ah? Ni?
Ay, kapun tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, agselebrar akmet Ang jakla iyay ayaba. Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak met lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta, tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti pandangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga rin ngagnana rin niya balay ni Uncle Saldo nga Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwana ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jaklaan mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kin pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga rod dayta anak ko. Ay, kas jay mo nagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan ay ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam. Wen mag. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Wen nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay. Nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan uray basit ariknam kanya. Awan ka di pa nagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakal. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagringat ba't nga minin ayat ikas to. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Isuadak na nga sa asawa. Tagpada ti kinataot No kasta, bading ka matakas kanyak Andoy. Awan. Iso ano binaliwam iti salda tinagan mo. Andoya. Kunang ba't kanyak? Diyak lang pagaruop. Ay, pumanaw ka karudan Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. Makasta, nagawidan niyang kalandoy na nang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Sal daw. Wan siguro tay di pa'y laan adlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga rurin Umuyong man ang Uncle Sal daw nanang. Ha? Pag ko naamot nga Eh, kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan nyo, di kita anak nyo, tadi daw may agiwara-wara dito yung rubayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron da kita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan na kiti anak da. Jay laag papaanaw at amuda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga minagungat-ungat ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirig na. Maulawak. Kailan si makititel-tel kan ulog. Ay sus! Ipagkalaan nga na yung ospital kabages. Ang yaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages.
Naimbag ta mild stroke la, hindi napasamakan ka. Ay, un nga rod. Kasanuwak lang, nun dya akong makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot. Bagis. Baka padakas kan ka ti kasta. Wen, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang ngay katendayta nga ugalik. Uwan rumbang laeng ka bagis. Tanaim-im nas mutlaeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No ada ka guram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katattao. Ken basit lajak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at ti kasta ka bagis. Isungag balbaliw kan. Tas si kamat laeng ti marigatan. No kasta ka. Wan, ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbaga na ang agbalbaliwan. Kat kasi na natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kabsat ko, tamo na magtan ti makibagay kadagiti karuba na. Alakastan, ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos Dagnina, kada tayo amin.